جا ارکیدم باش تماشاوان بریز گشت کنو جنوچان و جوارا به پیشکش کردن و میوان سرنوچان دست پی بکن. لعفرین گروپ چکدار ده رواندن و طالان کرن و بمپیکرنان ده بردوامن. کیتی اوروپا سیزاین خوالی سر رژیم اسد تا حزیران 2020 درش کرن. گورکرنا ململانی و شر باکور روجاوای سوریه بردوامه بریار انجمن اولکاریان اف دولتی جی جبوه که بجوه. عبدالحمید گول وزیر دادا ترکیه ده کنگره که روزنامه‌وانی در آگهاند که ایدی پاریزرین عبدالله اوجلان ریبر پککی کارین سردان آوی بکن و بریارا قدغه کرنا سردان هاته هلوشانده. انقره بریارا قدغه کرنا سردان عبدالله اوجلان جه آلی پاریزرین وی و هل وشاندو لگوری بریاره ایدی پاریزرین ریبر پککی کارین سردان آوی بکن. عبدالحمید گول وزیر دادا ترکیه ده کنگره که روزنامه‌وانی در آگهاند کوی دی پارێزەرن عەبدەڵڵا ئۆجەلان ڕێبەرێ پەکەکە کارن سەردانە وی بکن و بریارە قەدەغەکردنا سەردانێ هاتیە هەڵوەشاندن. بریارە تورکیە پشتیوێشان دێتێک و بەریە دەمەکە پارێزەرن ئۆجەلان سەردانە وی کردن و نامەیەک لەسەر زارێ ئۆجەلان بەڵاوکردن. دێ نامەیە خۆدا عەبدەڵڵا ئۆجەلان ڕێبەرێ پەکەکە داخوازژە قەسەدە و پەکەکە کرد و کێشیان لەگەڵ تورکیا دەڕێە دیالۆکێڤە چارەسەر بکن و مەترسیێن تورکیایەن سنووری لەبەرچاو بگرن و پێویستە سنوور و ئەولەهیە تورکیە پاراستی بێ. پشتێک و عەبدەڵڵا ئۆجەلان ئەڤ نامە دڕێە پارێزەرن خۆڤە بەڵاو کرد. کۆمە جڤاکەن کوردستانێک کە جەکە ئەڤ نامەیە ئۆجەلان ڕەت کرد و گوت و ئەڤ نامەت بن باندۆرە تورکیا داهاتیان ویساندن و ئەو پابەندیە بێ vê نامەیە ناکەن. وژالی خۆڤە بەرپرسیارن پێدێ گوتن و ئەو دەدەمان هەدا پابەندیە ناکەن و ئەوێ چاوەڕێیە پشتڕاستبوونە نامەیە بکن و تولێدوانێن دێن بەڵاو نەکردن. عەبدەڵڵا ئۆجەلان ڕێبەرێ پەکەکە ji ساڵە 1990 نەهان ڤەژالیە تورکیا بەهاتیە دەستەسەرکردن و ji wê rojêva û hetaweke îro di zîndanê de ye. Ji sala 2011 ve Tirkiye serdan ji bo Öcalan qedexe kiribû. Li bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdar di encamdana binpêkirinên cûr bi cûr de berdewam in bê ku werne sîzadan. جدرن خواجهی جعفرین روجاوای کردستان دبیجن کو بردوام گروپن چکدار قوت ولاتین کرد دست سر دکنو لگلوان پار دکنو هندک جار بیک جاری قوتوان به اشکره ددزن او جی جبلی رواندنو بن چاف کرنا ولاتیان و دخوازه فدیه لهمبر سربس بردانوان چالاکوان باجار عفرین روجاوای کردستان را گهاندن کو گروپا غصن الدم ل باجار اعزاز ولاتین کرد ناحیه جندریس عفرین روجاوای کردستان دست سر کرنو چکدارن گروپا غصن الدم وینه یک جبوی معلومات گرتیه کی شاندنو دا خوازه $100,000 امریکی وکفدیه لهمبر سربس بردانوان کرن. هروها چالاکوان بشار عفرین روجاوای کردستان گوتن کو گروپا سقور شمال کو گند درویش و سعرنشو دور قلیو ین سر به ناحیه شران و کنترل دکی دست به برینا دارن زیتونان کرنه او جی به مبسته بازرگانی کرنه به تختن زیتونان و هر یک طن به 12 حتی 15,000 لیره سوری دفروشن. وکا چالاکوان دانا خویا کرن کو حتی وکن ها گروپا سقور شمال نزدیکی 200 طن دار زیتونان جگونده سعرنشو فروت نو و پروسه برینا دار زیتونان بردوامه. هروها چالاکوانان گوت کو لگونده شنگی لیه سر بناحیه بلبله و گروپا الحمزات دست دانیه سر دمساله پلین میوان وان دفروش کمپانیان او جی لهمبر ورگرتنا $11,000 امریکیو لسر خلق گوند فرس کریه کو بچنا پلین میوان بدنهاو. هروها چالاکوانان اشکره کر کو عربن بو عفرین هاتنا و گوهستنو بتایبتی لگوندن کوتانا و برکشلی بردوام رازن ولاتین کرد دزن به کورنا سزادان. دهیاما یک هفته ده چکدارین سوریای دیمقراطیک و چکدارین پیده به سرکن جه 87 تروریستین داعش جه زندانین خواه سربست بردان. چکدارین سوریای دیمقراطیک و چکدارین پیده به سرکن جه سربست بردان تروریستین داعش ده جه زندانین خواه بردوامن. هری داوی جی 44 تروریستین داعش زندانین خواه لدیر آزوری سربست بردان. دهیاما هفته که ده حسده 87 تروریستین داعش سربست بردان. روژا پنجشنبه 16 گولانی چکدارین حسده 44 تروریستین داعش لجیر ناونیشانا دست پیشخوری نیازین پاک جی زندانین خواه سربست بردان.
ji bo serbestberdanê merasîmek li darxist. Roja yekşema bûrî jî 12 gulanê li gund dewarê dêra zorê çekdarên Hesedê 43 girtiyên ji terorîstên Daişê ku bi tometa endamtî û hevkariya Daişê hatibûne girtin bi destpêşxeriyekê li jêr navnîşana pêşkêşkirina niyazên pak serbestberdan. Beriyan hacî çekdarên PYD û Hesedê bêhtirî 1500 terorîstên Daişê serbestberdane. Duê demê de ku hîn caran vîsa bi sedan ji welatiyên Kurd ku ji aliyê Daişê ve hatibûne revandin nediyar e. Beriyan hacî rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan belav kirbû ku rêjeyeke bilind ji terorîstên Daişê ku serbest têne berdan tevlî çekdar û hêzên ewlekariyên li navçeyên jêr kontrola Hesedê de dibin nexasim li bajarokê Ên Îsayê. Ji bo rizgarkirina Reqqa Tebqa Minbic gundewarê dêra zorê bi hezaran ji ciwanên Kurd ku ji aliyê PYD ve hatibûne leşkerkirin şehîd bûne. Berdewam PYD wan terorîstên Daişê ku destê wan di şehîdkirin û rijandina xwîna ciwanên Kurd de heye serbest berdide. محمد صالح قادری برپرسی پیوندین کردستانیین حزب دموکرات کردستان ایران ده چارچوبه بجداری دیدار تایبت آرکه در گهانده اگر امریکا لدیجی ایران دی سیاست خود بردوام به رژیم ملالی و بروخج بر کو گلن ایرانی لدیجی ملالی خباتید کن. روج بروجو آلوزینا برا ایران و امریکا دا مازنتر دبنو امریکا به توندی سیاست لدیجی ایران دکه ورپرسیارکی کرد روجهالات کردستان دبیجه رژیم ملالی ایرانی ددما 40 سالین بوری ده دخرابترین روج ده درباز دبی. محمد صالح قادری برپرسیار پیوندین کردستانیین حزب دموکرات کردستان ایران ده چارچوبه بجداری ده دیدار تایبت آرکه داراگاند و اگر امریکا لدیجی ایران ده سیاست خود بردوام به رژیم ملالی و بروخش برکو گلن ایرانی جی لدیجی ملالی خباتید کن و که برپرسیار کرد روجهالات کردستان دبیجه رژیم ملالی نکاره لگل گلن خوان زیگبون درست بکه جبر رژیم که اولکاریه و بزبر هزه لگل گلن خو سیاست و معامله دکه. هروها محمد صالح قادری گوت کو به جنافچون رژیم ملالی ایرانی خلق سرکه زنجیره داگیر کاریه هر چوار پارچن کردستان وره جناف برنو وی دمی آسوین گشت لپیشیا گلن کرد لهر چوار پارچن کردستان ورنه هوله. قادری گوت جی آبوریا ایرانی برجه هفته لسر صد پشته به هناردکرنا بترول گرید ده دماکو امریکا ریگریه لهناردکرنا نفت ایرانی بکه وی دمی رژیم ملالی نکاره ریوبریه بکه و تبا هزین وین چک دار ورنه هلوشاندن. هروها محمد صالح قادری گوت جی توا کمپانیاین ایرانی سر به هزا پاسدارن ایرانی و نو و سپاندنا سزاین آبوری توا جدرن آبورین هزا پاسدارن ایرانی و ورنه هشکرنو آویک و باندورا که مزن لرژیم ملالی بکه. درباره خباتا بزا ورزگاری خوازا گل کرد لروجهالات کردستان قادری گوت کو بهتره هزن کردن روجهالات کردستان سرکه یک هلوست و یک نرینو آمدکاری جبوی قناغا نو کرنوی هری گرینگ آوا کرنا هزا پیشمرگین کردستان یک و خواب میرات گره کمارا محبت دزانه. بله تماشاوان هجا جبو گفتگویک بهتر لسر داوین پیشهاتین ایرانی و سیاست امریکا لهمبر ولات ایرانی اروها باندورا وان پیشهاتیان لسر دوره بگشتین هاجی ممیوانداری برز عمر کوچری اندام کمیته ناوندیا پدک سکریه تبلی بوتنی دبه برزم باش جبرچه امریکا ددمان هاده سیاست خوان لهمبر امریکا توند کریه لهمبر ایرانی ببوره یعنی چه هاتی گوهرتن حتی کو امریکا بوی پینگاوی راتبه سدم چیه؟ بله استفاسبولوژی براستی شيء أمريكا كما يجي تحديدات في ما برام كتير أكيد ما حتى يعني هو كي أمريكا التحديدات أكثر من شيء برز كشاك تكنيكي هي دنگه تخوشك ناگ هجمه اگر دنگه باش دگه تاز خوازم في برسيشب كم يعني اف روشا اورتا يكون ها ايران تيره درباز دبه چواتي خوندن سياستا ايران چش رو وجيره تكرن مالي يعني ايران سياستها كي يعني جهنكا يعني دامز راندنا
نظرية إيراني بشتي يعني هلوش عندنا رجيمة يعني شاه وجمهورية إسلامية شيبوي حتى أنها يعني حمي يعني إشكنجا وأستانجي تنين حق دستا مرتي خواه نبس مرتي مشروع إيراني حتى الحق دستا يعني قلب درجي منطقة دا يعني فدستي خواه بيه قمار دريج دكي حميدة را تشل كردستان باشور تشل كردستان باكر تشل زابك كردستان تشل سوري تشل يمني تشل لبناني حزب الله يعني يعني الحميدة را دستي خواه دريج دكي وتخوازي وكا هلالك شيعي شيء منطقة دا براست يعني فبيعوي يعني رجيمكي تروريستا رجيمكي إرهابا يعني دا بدي أفسك وقلت إنه تشم أني حتى تشرا داي أو تحديدا سروكي أمريكا ترامب يعني جديد هالتهديد كي يعني أم دبينين وكا يعني أب تشارج أبين تقريبا بين سروكي أمريكا حميجي برماي بهشكاي بتندي يعني إيران تهدين بس سر أرض واقع تشتكي وسا تقنا يعني أم تخازن إنه إنها أبقى أسطولة أمريكي هاتي منطقة وأبقى يعني بحساب بس هزار يعني الأشكال بمنطقة يعني وميزيكي يعني أو أبا وتخلي خليج بناء يعني أو بارجات مازن أمريكي يعني أم تخازن إنه في حال يعني أبتديتها جديدا يعني بشكل كي بشواكي أمريكا أم بزانبن إنه الرجيم إيراني ويهلوا شيء نبس إنه والله يجبوا هناك اتفاقات بسيطة نووية ما بين واشنطن وطهران دا بيكرن يعني. باش برز يعني نها جمقوت نها رجيم إيراني دروشك أوارتدا در باست باي ده قناغك أوارتدا يعني بنارينا تا قناغا كونها رجيم إيراني ترى در باست دبا شو قناغك با لقوري نارينا تا شو قناغك كده يعني أمدينين روشا أبوري يعني ملتين إيراني إيرو الإيراني روشا وهري لاوازا يعني أو عملاء إيراني يعني تقييمات خانما يا عالم برتشيا عالم تيا صديح هزاران إيراني تلقربها لأوروبا حميدة لأوروبا حمي إيراني هنا أب حمي أو ويني استبدادك مظنها يا سر قالين إيراني هاتين كرن أب ظلمك وزوري زوردارك مظنها يعني أو يعني ابذل مزورات الحق وكسرتي كرن يعني كسن ملتين ايراني يعني ارديكي باش تكتينا انه ملتي ايراني بكاربن تشتكي بكن يعني حتى تهديدات خارجيه امريكيه يعني وتي تحالفات دوليه بيك في ويستا يوروب اوبوزيسيونات ايران يجي بقرماي بدعم كرن ايرو ام بيرين اوبوزيسيون يعني نب شواكي فرمي نب شواكي براسي خورتي تدعم كرن يجب أوي يعني يعني حمي ظروف أمكارن بيجن يعني مساعدا إنه أب رجما هلوشة رجما كي سر استبداد وسر دكتاتات وسر كونجيا ملتين إيراني وملتين جدر إيراني جيتي كرن باش برز عمر يعني لقوري تخمينات تاوي كارفدانا إيراني لديجي سياستها أمريكا وبيتشرنجي با يعني تشجي إيراني تي تشافاري كرن لا خان يعني براستي از قشب الملوك بخ تابلو بخرين تابلو سياسي يرو تشتاتي كرن يعني ما هو إيراني تشبكي يعني أمريكا جدي يعني بخوازي برجيمها مثلا هلوشيني وهلوشي ما يعني رجيم إيراني تشخاصي مظبوط تشخاصي خرطبي يعني نب عجيبة مثلا رجيم صدام مثلا وقت يرو إرادك دولي هاتك أني مدينة رجيم صدام هلوشيا يعني ما ايران مثلا كاري هناك او ادوات خيل او بحر كذي مثلا تشل الخليج بن تشل بغداد بن عندك مثلا اني استنجا ونخوشيا واين حتى هناك ايريشن لشكري بيكرن لسان مستوى او عملاء ايوان ايراني مثلا منطقه ذات تشل اللبناني مثلا يعني او مصالح ورعايته الامريكي المنطقه مثلا ايران بريع عمر ياخذ كاري مثلا نخوشي بين سرين يعني حكومتها امريكي لبني تبي مثلا مواجهه يعني العسكري برفرح شيء يعني نا ايران ونا يعني كاس خلبر امريكا براستي ناقره يعني تشكين امريكي يعني كان بخازن بيجا قابلكن يعني هري نايم مقارنه كده تشكر براسي سر مستوى جهاني يعني تدبجا وإيران ورا جنوب برن ونكار برافانية يعني نكار لهمبر
شر امریکا و هپیمانیا ناو دولتی شربکه و بردوام به لهمبر شر هر دو آلیان ده. بله يعني وقت سام دوباره يعني ما كي كاري وقتها يعني وقت يرو إرادة دولية شيء وأمريكا واشنطن بخازي رجماء إيران بغير يعني براستي إيران كاري يعني فأقواتها ما ظنين أكثر من حتى أكثر مستوى يعني حتى انها باش حتى انها تو آلية ناف دولتي هلويتن خواد درباري قناغا يكونها رژیم ایرانیان جوالات ایرانی تر درباز به دیار نکرنه لگوری نرینا تا و هلوستا آلین ناف دولتی به چرنگی به تو چه تخمینی که هلوستا وان و چه به برساكي قالك جرينج لا خاتون يعني ام كان بيجن ايرو وقت امريكا يعني بريار بدي شواكي فرني وشواكي رسمي وبقرماير بريار بدي او يعني بريار هاتبستاندن انه رجما تندرو رجما مجرم رجما فاشيست الطهراني ايرو وقت حكومتك هلوشا يعني از باورم يعني وقت امريكا خوبدي بر الدولتين مجتمعنا الدولتي اوروبا واحد حميجي ام كارن بيجن يعني وابحقتك طبعا دبيان بيجن يعني حميجي وقت كار بيجن وشبكه بدهم يجي برياره هرا وحميجي بشتبانيا امريكا وبكن وتيكم الاتحاد الجبر انه او وكا يعني اتفاق هذا ما بين امريكا وتحالفات دوليه صار بمستوى انه كاربن بؤر شر ونخشي المنطقه ماذا خاصه بطفين باش اگر ام بحثا آلي وحزب كردي لروشالات كردستاني بكن بريز عمر يعني بويستا اف آلي وحزب كردي لروشالات كردستاني دفي تش بكن دفي خوتشاوا امده بكن دفي قونا غيره مالي مخابن لوا يعني تا اسكي بلند ايرو تبقرا سياسيه كردي للروشالات كردستاني نلم سرهبن يعني إيرو أوجي وكا تجربة رابع كردستاني هر چند هيبة هر صاركي أو قلت شعقات شدنا با بارتيان دا نرسل هبن حزب الديمقراطي كردستان إيران يعني حتى انها خورتا بهذا جقداري خوانا بالمرقي خوانا اللي بس حتى تبقى سياسي كردي وطبعا نبرانيا بارتين مي رابع كردستان إنها نبي عجبنا بس دي سانيجي مقالك برادر بيتنا يعني براستي يعني يورو ويتشتك نجي كردي رجال كردستاني وقتي فلكا تبقى سياسية كردي الرجال كردستاني نلسر حبيبي يعني مخابن يعني من هانكارن بيجن انه يعني تبقى سياسية رجال كردستاني يعني دحسي يعني عظمتها رجانات تقاسي يعني احداث رجانات تين بوارتن ام بينن لا واجبونه كي عجبنا بعضها بنصصن ام نابلين او تبقرك او صاخر وقرم وتخازي انه بالصبح تشتكي الماتي مره فيك بيني يعني زائدا انه بالكلام والاشكال وتقارن يورو بلك خرد بن معركه يعني باشروز دايا صبح امريكا تقدر خبيتين يعني اگر هي ازمونه روجاوای كردستاني لرجالات كردستاني جي دوباره ببريز أنت كارم في تخمين بكن؟ يعني وقت يورو أب تبقرا ما قلنا هذا الكلام كذي رفعت كردستان بيشكل هذا يعني براستي صباح حتى تغير بشيء يصير مستوى حكم إيراني وتشتكي باكيش وقرام بها وهنا بيشتا كردن ماي رجلات. بله قال لك سپاس جبو بريز عمر کوچری انجام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه ایران میوانی مبو زور سپاس جبو آمده بوناته هجمارا 608 یا روزنامه کردستان کو جالی راگهاندنا ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریه و تی درخستن لگل هجمارا بش عربی هجمارا 149 یا بش کردی جی درکت ده هر دو بش عربی و کردی ده پیشاته و بویرین روجاوای کردستانی و سوریه و کردستانی و هرمی و ناف دولتی هاتنا بحث كرن هروها قوتار وهبديتن وشالاكيجي لخقرتنا لباجار قامشلوی روجاوای کردستان ده انجام بویرک اتومبیلک ده زاروک کی جان خوژ دزدا جدرک خوجهی جار کرا راگهاند کوشا بابوری ده مجمر ده شوی
لتاخا هليلية باجار قامش روزاروكي بنوفي جودي مهند بيزي يتمن صالوني فك دماد بن دولاب اوتومبيلا كيدا ياري دكر اوتومبيلا تبقر كرد انجامي دا جودي مهند جانا خوجي دزدا وكا جدارا تايبت جار كرا راقهان ديا كوزاروك وحيد بابو دايكي خبو دما بوير رودا المالا بابيري خبو كتيا أوروبا دما سيزاين خواه لسر هجمارة كس وآليين غريداي برجوما السدفة ودستي وان دبن بيكرنان لديجي سيفيلان لسوريا هيا تحزيران صالة 2020 دريشكر یەکێتی ئەوروپای دەما سزایان خوا لەسەر هەژمارە کەس و ئالیین گرێدای ڕژێما ئەسەد و دەستێ وان دبن پێنکردناندا لە دژی سڤیلاندا لە سووریە هەیە هەتا هەزێرانە ساڵا 2020 درێژ کرد. ئەنجومەنە ئەوروپای ئیرۆ لە داخوایانیەکیدا گوت وەکە گونجاوکردن لەگەڵ استراتیجیا یەکێتیە ئەوروپایە دەربارەی سووریە یەکێتیە ئەوروپایە بڕیاردا سزایان خوا لە دژی ڕژێما ئەسەد و ئالیگرێ نوێ تا یەکێ هەزێرانە ساڵا 2020 درێژ بکە و گوت هین بنبێکردن دەرحەقی سڤیلاندا بەردەوامن. لە گۆری داخوایانیە کۆ لە لیستە سزادانێدا 270 کەس و هەفتی ئالی هەنە و سزاژی قەدەغەکردنا ڕۆیەتی و سارکردنا ناوێ وان di bangan de li xwe digire. Sizayên Yekîtiya Ewropayê li ser rejima Esed qedexekirin li ser petrolê û hin berheinanê û sarkirina banga û navendiya Sûrî li Yekîtiya Ewropayê û şandina amûr û teknolojiyayê ku li egera bikaranîna wan ji bo binpêkirinê heye li xwe digire. Yekîtiya Ewropayê daxuyaniya xwe de serbar dike ku ew dîtina çareseriyekî siyasî heta hetayî û bawerpêkirî ji bo min milanê li Sûriyê li gorî biryara Encumena Ewlekariya Navdewletî 2254 daxuyannameya civînê ya sala 2012 pabend e. Antonio Guterres زمینdarê giştiyê netewên yekgirtî daxwaz ji Encumena Ewlehiya Navdewletî kir ku nasnameya kesên ku êrişên kêmawî li Sûriyê encam dane destnîşan bike. Emîdarê giştiyê netewên yekgirtî daxwaz ji Encumena Ewlehiya Navdewletî kir ku di zûtirîn demde nasnameya wan kesên ku êrişên kîmyawî li ser Sûriye encam dane destnîşan bike, da ku werne dadgehkirin. Di raporta 67 de ya rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî, Antonio Guterres emîndarê giştiyê netewên yekgirtî got pêwîst e di nava Encumena Ewlehiya Navdewletî de yekrêzî hebe da ku di zûtirîn demde pabendî bi vê daxwazê bike û dest bi karê xwe bike da ku nasnameya tevahiya kesên ku êrişên kîmyawî li Sûriyê encam dane destnîşan bike û di zûtirîn demde werne siza û dadgehkirin. Ajansa Anadoluya Nûçeyan daye diyar kirin ku ev daxwaza Guterres ji Encumena Ewlehiya Navdewletî re ku bi awayekî bilez pêkînerên êrişên kîmyawî li Sûriyê destnîşan bike. Piştî encamdana civîneka rewişkariyê di navbera endamên Encumena Ewlehiya Navdewletî de hate. Emîdarê giştiyê netewên yekgirtî di dawiya raportê de amaja bi bikaranîna çekên kîmyawî li Sûriyê kir û got ku ev êrişên kîmyawî ku li Sûriyê hatine encamdan karekî pir xirab e û pêwîst e di zûtirîn demde nasnameya wan kesan were eşkere kirin da ku di demeka nîzik de werne sizadan. Her li gorî heman raportê eşkere kiriye ku şanda şopandina rastiyan ya bi ser rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî de tanha di komkirina zanyariyan de derbarê encamdana wan êrişîn kîmyawî yên ku lê deverên cuda cuda li Sûriyê hatine pêkanîn berdewam e. û niha hevdîtinan derbarê 5 boyeran dike da ku nasnameya pêkînerên wan her 5 boyeran destnîşan bike. Derbarê her 5 êrişîn kîmyawî yên ku di dema borî de hatine encamdan raportê eşkere kiriye ku di êriş lê devera Elmesasna li Hemayê hatin encamdan û êrişek li bajarê Selûmiyê, êrişek li devera Yermûk lê Şama paytext, êrişa Dawiyê li devera Bilbil li gundewarê Hemayê hate encamdan. Raporta 67 ya rêxistina qedexekirina çekên kîmyawî derbarê Sûriyê ku ji aliyê rêveberê giştiyê rêxistinê Fernando Arias hatiye amadekirin, ji dema navbera 24 Adarê ta 23 Nîsana îsal li xwe digre hatiye belavkirin. Ew jî lê gorî biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî 21-18. Di projeyekê de ku Rûsya bo Encumena Ewlehiya Navdewletî pêşkêş kir dibêje
کار و بریارên rêxistina qedexekirina çekên kîmawî cihê gomanê ne. Rusya projeyeke taybet bi kar û biryarên rêxistina qedexekirina çekên kîmawî pêşkêşî Encûmena Ewlehiya Navdewletî kir û tê de dibêje. Berdewam karê rêxistina qedexekirina çekên kîmawî cihê gomanê ne û rêxistin serbixwe û bêalîbûn kar nake. Eroha Rusya dibêje behtira biryar û encamên rêxistinê dibin bandora siyasî de têne standin. Lewma bi erkê xwe derbarê destnîşankirina pêkînerên çekên kîmawî di Sûriyê de bi ser nakeve. Biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî dirojên bê de civîneka awarte derbarê rewşa Idlibê li dar xe. Ajansa Tasya Rûsî li ser zarê ji derek dênetewên yekgirtî de veguhest ku ji ber têkçûna rewşa Idlibê û gundawarên wê li Bakurê Sûriyê biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî di hevdehê vê mehê de civîneka awarte derbarê Idlibê li dar xe. Heroha li gorî heman jê derê eşkere kiriye ji ber bilindbûna astê şer li bajarê Idlibê Encûmena Ewlehî di dehê vê mehê de civînek li darxist û nûnerên 11 welatên endam di encûmenê de matirsiya xwe derbarê rewşa Idlibê derbirandin. Lê tevî derbirandina matirsiyê di civînê de tu encamên erînî derbarê rewşa Idlibê nebûn. د انجام بمبارانکirina deverên li gundewarê Idlib û Hemayê de hejmara kuştî û birîndar ketin. Jê derên ragihandinê eşkere kirin ku balafirên şerker yên Rûsî hejmarek bajar û bajarok li Bakurê gundewarê Idlibê bi çend operasyonên esmanî bombebaran kirin. Eman jê deran diyar kirin ku di encama wê bombebarankirinê de sê sivîl hatin kuştin û sê kesên din jî birîndar bûn. Eman jê derê da zanîn jî ku dibistana Kefirsicnê li gundewarê Idlibê ji aliyê balafirên şerker yên Rûsî hate armançkirin û rûxandin. Çekdarên rejima Esed bi piştevaniya Rûsyê roj bi roj li gundewarê Hemayê pêş dikeve û pêşveçûnan jî bi destxwevetîne. Çalakvanên di nava gundewarê Hemayê de ragihandin piştî armançkirina rejima Esed bi piştevaniya Rûsyê ji hejmarek baragehên Enya Nusra li gundewarê Hemayê çekdarên rejîmê kariye bajarokê Elhwêz kontrol bike. Heman çalakvanan eşkere kirin ku ji dema destpêkirina proseya leşkeriya rejîma Esed li ser gundewarê Hemayê û rejîm roj bi roj deverên dibin kontrola grûpên çekdar de dixebin kontrola xwe de. د داخوانiyekê de netewên yekgirtî ragihand ku kampa Enîrib ya taybet bi Filistîniyan li nêzîkî bajarê Helebê Sûriyê bi çend mûşekekê hate armançkirin di encamê de nêzîkî 40 kes bûne qurbanî. نتوین یکگرتی دبیجه کو بدهان ولاتیان سیویل کمپا نیروب یا نزدیک بازار حلب هاتنه کشتن و بریندار کردن ده داخلیانی که ده نتوین یکگرتی را گهاند کروجا سه شما بوری دم بربانگا مغربی کمپا نیروب یا تایبت به فلسطینیان لنزدیک بازار حلب سوریه به چند موشک که هات ارمانج کرنو ده انجام ده نزدیک 40 کس بونه قربانی وکه نتوان یگرتی ده زنین کدام مالباتن لکمپ نیرب آمدکاری با افطار دکرن کامپ به چند موشک که هات آرمانج کرنو ده انجام ده کسان جانا خوش دزده و 3 کسان دن بریندار بونو دناوا کشتیان ده 4 زارو کابون کتمنه یه هری پچوک 6 سال بو ده داخویانی خود نتوان یگرتی گود که هینا روشا برینداران ده مطر سی ده و اگر هجماره کشتیان بهتر ببه اوجی د دماکی دا رژیم اسد و گروپن چکدار تومتا انجام دانا کریار آراستی هفدکن آژانس سانه نزدیک رژیم اسد گوت کو گروپن تروریست له گوندوار حلبه به 4 موشکان کمپ نیرب کرنا ارمنجو د انجام د زیان جانی و مادی کتن جالی خوفجی گروپن چکدار تومتا انجام دانا کریار تروریستی آراستی رژیم اسد کرنو گوتن كوميليسيين إيرانيين سرب رژیم اسد و کامپ نیرب کود بن کنترل لیوا القدس ده روسیا پشتوانی آوان دکه کرنا آرمانج وکا شروکار دبیجن کو افشار و پفچون بر رژیم اسد روسیا و میلیسیین ایرانی جعالیکی و گروپن چکدار جعالیکی دن و جبوی کنترل کرنا نافچین و دورتین انجام دان شاندنا هێزên leşkeriyên Amerîka bo kendava Erebî berdawam. Herî dawî jî du keşteyên cengiyên Amerîka gihiştine kendava Erebî.
اجانسا آرتیا روسیا بلاف کر که هر دو کشتین بناوین USS گونزالس و USS ام گول لنزیکی کنار عمان ببی هبونا کشیان گروا انگومادی قرمز درباس کرن و هاتم بجه کرن. جدما کو امریکا زانیاری به دست گهشتنه کو ایران لسوریه و عراق و ایریشی هزن امریکی بکه امریکا سیاست که توند لدجی ایرانی گرتیه بر و اوه بویه چند روژه که و روژان امریکا کشتین جنگی دشینه کندابا عربی. ربابرین درگاه سینوریین ناورا ترکیه و سوریه ده دما درباسمون ولاتین سوریه با ولات خواه به هلکفتا ججن رمضان دست نشاند که ربابریا درگاه باب الهواویه باب السلام را گهاندن ولاتین سوریین کل ترکیه دمینن دکارن جروجا دشمری کفتا 20 مه تا 31 مه سردانا کسوکارن خالی سوریه بکن. اروها هر دو درگاه نفسینوری اشکره جی کرن که اولاتین سوریه که درباسی سوریه بونه به هلکفتا ججن رمضان بریاره جده حزیران تا سر مجدارا به وگرنه ترکیه. نویسکار و جوان کرد هردم هلگره چند ویجه و کلتور و نتوا جواکا خونه. هروها ایشو آزار ملت وان دبه خامه جپینوسا وان را. یک جوان نویسکاران ولید حاج عبدالقادر جیان و برهمن وی ینوی جید دوی فیچریته. دبه کوچاوه توایا مروف نورمال تشتین برچاوکه ببینن. لینرینا کسی نویسکار بتنه جیاوان کسان جدا تره. نویسکار به پینوسو خامه خواه دکاره هر تشتکی وجین بکه. دکاره ستریان مینا گلان ببینه و گلان بکستری. نویسکار مروفکه دبیدنگی ده قربالغه دوینه و دناوا قربالغه ده با آرامیا هزر و رامان خوشاد به او هزر و رامان وی ین به سینور. یک جوان نویسکار ولید حاج عبدالقادر او خواجه باجار درکی روژ آوای کردستانیه. ده سالا 1956 دهش دایگ بویه. ده سالا 1979 ده جزانینگاه شاما پایتخت سوریه درچویه. سرباری برهمندیاوی دنویسه ده گلک مجولیاوی بکاری سیاسی هبو و جبر خبات و کاریوی سیاسی ده سالا 1992 ده راستی بنچاف کرنه جالی رژیم سوریه و هات هر وها بگرتن خواه مافی خواهی سیویل جدز دا. جبر ویکی دما سربست هاتا بردان ده سالا 1995 ده بری خواه دا ولات ایماراته و تانها جه خوال ورگرتیه. تاوی که ولید ده تمنکی بچوک ده دست بنویسه کر لنویسن وی پشتی غریبیه بهستر بون. جبر لگوری نریناوی غریبیاوی جه ولاتی وی بو سدما سرکه کو ایش و آزارن وی ببن خامه پینوساوی هر وها ورگراندنا هستن وی جبو گوتنان. ولید نویسکار کو جیانا خواه غریبیه درباس کری لی حس کرناوی جه باجاری وی در کره هشت کوناو هسته وی باجاری هر دم ده پینوس و نویسه وی ده آماده به. نویسکار ولید ده گلک بابتن و جیدن ویساندیه لی هست پیکر کودواری رومانی ده بهتر دنویسه. آمارین سالین دریج جنویساندنه 5 برهمین ویجه بدست خواه آنین و جوانجی 4 رومان و پرتوکک که زنجیرک چیروکان پیکته و او هر 4 رومان جی اون. دیرکا حمکو کاسانی و ملحمد درودین و لیلانه في دوامة الطاش والجنون في التيه ومأساة قمودينه سرباري برتوكا كو جزنجيرك تشيروك بيكته بناوي هاي مامو. سرباري نویسن ویسکار ولید ين لبردست و لجر چاپ کرنينا اون رومانا آرسي والآفاق المجهولة وبرتوكك بناوي ملامح ميثولوجية وجهة نظر في الذهنية التراثية الأسطورية الكردية ورومانك كو جسي بشان بيكته وسرناوي وان اون يوميات حسين العطار شيخو إشفان هيلين ومضارب ميران. سرباري رومانا مشت النور ورومانا أوراق من الذاكرة كوبابت جدا الخدكرة وبهتر ياوان بير آنينن. نتنه رومان جي بحرا بينوسا عبدالقادر بو لينويسا شانو جي پارچيك جي برهمندياوي بو كودواري شانوي دجي 3 شانون ويساندنه و او جي اون كاوا حداد كو بزماني كردي هاتبون ويساندن هر وها مموزين سرباري جيربون واته هشياري. نویسکار ولید حاج عبدالقادر گلک گشبینه به روژوان نویسکاران لدورین کردی لکردستان سوریه. تاوی کو همو آستنگین کو راستی نویسکارو و جوانان تین.
لێلگۆری شۆپاندنا وی دبێژە گۆرۆمان لە کوردستانە سووریە بگشتی و لە دێرکا ڕۆژاوای کوردستانی بتایبەتیش دایک بە تەوی کو هەلبەست بە ئەوایکی بەرفەرە جێ خوالوێ دەڤەرێگرت بوو. بەهار عەدنان. شێوەکاریەک ji hunera herî balkêşa û bala mirov dikişîne li ser gelek tiştan. Şêwekar İdrîs Hisso ji bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ye ev e bihtirî 20 salan karê şêwekarî dike. Ew dibêje ez dixwazim biriya wênesaziyê êş û nexweşiyên dilê xwe derxînim. Dema em behsa honerê dikin, tenê stran û mûzîk tê bîra me. Lê honer gelek corên wê hene. Yek ji wan coran şêwekarî, yek ji honera herî balkêş e. û bala mirov dikişîne li ser gelek tiştan. Çandên civakî, êş û azarê milatan, xweşî û nexweşiya jiyanê, siruşt, jin, zarok e. Şêwekar İdrîs Hisso ji dayîkbûyê gundê Rikavayê bi ser bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê ve ye. Ev e dema bêhtir ji 20 salan e karê şêwekariyê dike. Dibêje ez dixwazim biriya wênesaziyê êş û nexweşiyên dilê xwe de derxînim. Hejmarek mezin ji tabloyên İdrîs Hisso hene ku ji wêne û tabloyên xwe re rengê reş helbijartiye. Ku dibêje rengê reş rengê êş û azaran e û miletê min gelek êş û azar û nexweşî dîtiye. Di sala 2013 de şêwekar İdrîs Hisso pêşangehek li bajarê Dêrikê vekir û hejmarek mezin ji tabloyên xwe di wê pêşangehê de nemayîş kir. Piştî sala 2013 İdrîs Hisso berê xwe da Herêma Kurdistanê û dema 2 salan li wê derê neştecî bû û pêşangehek li bajarê Akrê vekir. û piştre İdrîs Hisso berê xwe da welatê Ewropa û li Almanya neştecî bû. Şêwekar İdrîs Hisso gelek caran tabloyên xwe birêya rojnameyên Kurdî, Erebî nemayîş dike. Hinek caran di tabloyên İdrîs de hestên kûr hene, digihine astê ron dikan. İdrîs Hisso di tabloyên xwe de giringiyek mezin dide jinê, ku tabloyên wî hemî li ser jinê û rola jina Kurd di civakê de, ku dibêje jin dayîk e, xwîşk e, keç e û li ser êş û azar û nexweşiya jiyana jinê jî di tabloyên xwe de dide xuyakirin. Lewma taybetmendiya İdrîs ew e ku di nav şêwekarên Rojavayê Kurdistanê bi guhdan û girêdana xwe bi mijara jinê ve navdar e. û her dem bi rêya tabloyên xwe re jiyana jinê ji cîhanê re diyar dike. Hêviya şêwekar İdrîs Hisso ew e ku bikar be pêşangehek mezin veke û nameya xwe ya jiyanê bi rêya tabloyên xwe bigihîne hemû cîhanê. Lîlav Badir. Belê temaşevarên hêjab vê raportêm digihêjin dawiyan û çayên xwe lê berî bi dawî hatinê carekê din em ê sernûçeyan bîra dibînin. Li Efrînê grûpên çekdar di revandin û talankirin û binpêkirinan de berdewam ên. Ekîtiya Ewropa sîzayên xwe li ser rejîma Esed ta hizêrana 2020 dirêj kirin. Gûrkirina milmilanî û şer li Bakurê Rojavayê Sûriyê berdewam e. Biryar e Encûmena Ewlekariya Navdewletî jî ji bo vê yekê bicive. Bi alîkariya tîma Erkê geran û çayan ji we re hate pêşkêşkirin. Şad û bextewar.